Luar Kapatisi TV. Deputy Commissioner but Chairman Jngohkai District Disaster Management Authority Jngohkai West Jaiñtia Hills District Shri Abhinav Kumar Singh IAS ula penmi ya ke hukum badai ban Khanglut no ya Baroh ki Jaka Jngohkai hakathan West Jaiñtia Hills namar ba ka jinglong jingman ka sunbeneng kamlong ka basengan ban letkai syaki Jaka Jngohkai kani ke hukum kan trekam nadu mentah tat hadu banda penmi da kumwaipat